Abusuafo enche kese pa enkonfama obibia wo hwe Imadek TV na enne video a trend e social media a TV ahodo ene abefo ntonton ahodo bia fa bia omuka ho asem ya trend a chese oti ase ba bia enje ene se Reverend Father bia ono se yenim se oye pastor anaso reverend e wo suku a ye friend St Monica's anase yenim se obesra wo mo na amasa trending video we trend a chese amanfo aje omo ho ba bia enjia ni nyina ene se St Monica's College of Education na meka ho asemi na video ni nyina ene se omo Reverend Father wo honom na akoyi enkura no miensa chese minim de na no mo ye wa sorry dem wo ene wayi enkura no miensa na wasa wo mo elai we ba na ode na no abo oma no na wakisi omo we ba na wakisi omo na enkura na wo mo ewo honom na chese enkura ye mabunu ya ba mbaba wa ide ya se ya ma chese obi ye bebi bone enkura na ye nhunu chese pastor no ede na no bo akraba akwa na no matiam no matiam chese omo desa minim so omo nhunu bi daw sesen yo chese de ede beba de chen kru ya hwekra na ye na ya beton kru nyina na eno na ye ko bisa Reverend Father ede na wo ye nkrai se nkrai ya ba ya friends are sorry na wayi emu miensa gina wo nchen na ba ko ba na wakisi no ba ko ba na wakisi na fi Reverend Father no o si holy kiss ono no o kisi no anopai ede atwa ne somoso ede ayede ama enkrai na eno na video ibe pie mu ewo social media so na obi posti bi ayeso anya bi ayede betum animu na Ghana phone bi comment wase se ewo se Reverend Father ofesi law pa efise se yede nkra ne ko square no nche se ewo mu se wo mu enimade e friend case de na no nche se ukochira akra de ewo asori de mu a ubeyi bi mu abegina wo nchen na wakisi omo ye ka wo se holy kiss sesen eno na Ghana phone bi entiase se holy kiss sesen ya nkasa enti na wo se reverend okogina court anim na oche adekopoti nti a oka se enkra no migina nanim na won kisi omo ambisa na o se holy kiss na we prime pembebre no etimi kra de rape ene basabasa ye ba enkra no entemani teachers for no entem enti no Ghana phone bi de wo mo adwen de entene de Reverend Father ye no ho ebi mu sese we de enya hwe na se obi kisi obi asende enya hwe onye ne hwe bi mu nso se ade a eni kwan se nke esi anase eni kwan se sasi kra na enka ehu video ebeba abonten abusuafo ensem a yenya edi free St Monica's College of Education no Reverend Father wako kisi student ni bi ehu asem na yedi abegui meda mo se emommo ene hwe monko so hwe Imadek TV na mon subscribe be mayen yeda mo se bebre